Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal aphan AD atum pen kene Karbi lamet amai volongkom aji aru pen kitching si herbang amai kapaman pon Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal aphan AD atum pen kene pon aput hak Aam Aadmi Party Karbi Anglong District Committee atum pen soda kachi som mukti dia Arvind Kejriwal mukti dia Aam Aadmi Party जिंदाबाद Aam Aadmi Party जिंदाबाद गणतंत्र रक्षा करो बीजेपी दुहाखन दूर करो बीजेपी दुहाखन दूर करो बीजेपी दुहाखन दूर करो Kajisong dengkonan kok abut hage ko pila nang tuma mudikku Milito kidi la bangso kajisong ke dengkonan kok dela hello je milito India CM Sir Arvind Kejriwal phan aron repe di CBI pabonti alang di phan la non MP election kapachun chire di ban ka khamkhe dunia phansi alang di phan aron repe CBI la pe idi logai si alang di phan deng ko asila son aron re ki beng kel wi tum kunu poida che don nune la ke India demokrasi ka pathilo asila solo ko nunu che don nunde asi hajat penon immediate Arvind Sir phan release wek neng Bangso KRS ke nang litum kumahan la honti me kumahan sia koi pipo dake ki jongdang ya dim masih avelo non sarkar ka suli bom pulatang ke BJP hello lapen BJP political party bate BJP asong to ke non India lo ka fere nai ke Aam Aadmi Party phan hello ate Aam Aadmi Party hoka ke claim kidam ki mesen pa ya phala kaheno party BJP tum piniani Arvind Kejriwal phan irrespondent kopi ajoni si KRS tum nang litum mun santhelo ante sante panilo dak bangke aron re putang ke lo posi dake athi ave pindo KRS ya theke relo je non MP election ke liye galong ahujong si Arvind Kejriwal phan arrest re pulutang te BJP ke non kerem jangring thepik kasi alang phan arrest lo potone non la MP election lo kakam ke aki sungdo po basu ka to raji phan si aron re non arrest jong si immediately release lang bade nang litum Karbi Anglong mate asam hen ben kopilo ka si kondo ke labang so pajo ki khane jong si immediate alang litum Arvind Sir phan jong si pajok jilang lo lelang pulang te nilitum kapajok ji phan anso se program angkum ta miltum deng konang kokpo ate alang litum BJP atum aron re besi kambe claim pot aron re long ke kopine somba claim nang kokpo nilitum ta kapajok ji phan ke long jila amar mito hopra অসমৰ জনসাধাৰণক জনাব বিচাৰিছোঁ আৰু বৰ্তমান চৰকাৰকো জনাব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে বৰ্তমান চৰকাৰখনে এই গণতন্ত্ৰক নিষেধ কৰা যিটো ৰাজনীতি চলাইছে সেই ৰাজনীতি বন্ধ কৰক আৰু দিল্লী মুখ্যমন্ত্ৰী আমাৰ আম আদমি সভাপতি ডাঙৰীয়া বিনা চৰ্তে মুক্তি দিব লাগে তেখেতক এই বিনা চৰ্তে এইটো কাৰণে মুক্তি দিব লাগে তেখেতে কোনো চোৰ ডকাইত গুণ্ডা মাৰ্ডাৰ কৰা নাই কাৰণ তেখেতে গণতন্ত্ৰক সজাগ কৰিব বিচাৰিছে গণতন্ত্ৰক সজাগ কৰিব বিচাৰিছে ভাৰতীয় যিখন সংবিধান এই সংবিধানখন বৰ্তমান চৰকাৰে মোহাৰি পেলাইছে এই তাৰ পৰা মুক্তি দিবৰ কাৰণে কেজৰিৱালে মাত মাতিছে আৰু অসমৰ হৈ যিটো ভাৰতবৰ্ষত যিটো আপোনাৰ কাৰ্ড বলবৎ কৰিছে এই কাৰ্ডটো ইয়াৰ পৰা আমি উঠাই ল'বৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ কাৰ এগেইনষ্টত মাত মাতিছোঁ তাৰ কাৰণে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালক এৰেষ্ট কৰিছে কাৰণ গণতন্ত্ৰক যিটো দুঃশাসন কৰিছে গণতন্ত্ৰক যিটো শোষণ কৰিছে এই শোষণ কৰাটোৰ ওপৰত মাত মাতিছে আৰু অসমৰ ৰাইজক মই সদৰি জনাব বিচাৰিছোঁ 855 জন শ্বহীদৰ তেজৰে 71 চনৰ নিশা Karbi lamet amai volongkom aji aru pen kitching si herbang amai kapaman pon birtang ton pen patumini phaing koi raisi arni bokolia mini stadium Sport Complex along Karbi lamet amai volongkom aji aru atum pen patir pipon si kitching si herbang amai somendar herbang arni kapaman pon along alohi sar poman kedo sar madram lekhe em lapen BMCB Bokulia Municipal Port Chairman Hemsing Teron lapen langpher along social worker atum an chitong dunsi patumi mai mesen pen pachun pon volongkom aji aru mai phusar Ranjit Teron Jun bang Sanjay Tokbi atumsi mai chipahem phupon lo lapen KLA atiri amai phu kamsing hansi lapen KLA mai phu barim Joy Singh Tokbi
VDC Chairman Noren Kiling atum Anchitong Dunsi Hirbang Amai Mesen Pen Pachun Pondo. Kolongkom Aji Penjoy Kimtaro Report NE Pai News. Hirbang Amai puni ladak Kolongkom Aji long ipon itu. Kasomai long niliphan alang itu kanghon gitu pen alhiaman tenang sahang itu. Laso teng penili ini nak kita dulu. Tapi ke ladak ini dah kita ulang. Tangan kita kiri itu topang tenangan tu. Pasti alang itu menolong ini dah kita. Kita dulu kopay lo. Tapi ke ini ladak bolong komati tapi lama ramai. Kita lagi sungalam tapi lang tu masih hanun lo. Ladak mitang asai hem abe. Lapen ke hidun alang awe lahai ke papi ahomu kenana lang tu kami masih nilai dauran labang so alang itu na pacini tu na tempen sepatu mandi panen di bori ponto buningang kong lahai asai hem keputusan si mesen asai hem sepi ponte gima lahai besar lang tu nilai bori ponto lapen ke ili tumdak udalu botang te Karbi lameda mai, tiripi amai, karbi ang long, tiripi amai long, kami amai puge dah ini tu malang masih dulu, paksingan saya ke hai, alang masih dulu, pasti pilih tumta, labang so, mitang alam, cepacan, pemainnya panah bangke, lutin abang ku bangsi, kami bori ponang ko, ini mitang alam, wirdet puluhan te, elam theli gibi mate. Ipi alam yang si video lo keluar kan saya, metang jutang kagir desi na pen metang lo ila kagir desi. Nasi ini tu jutang pen lamet labang ke si cerah blok lo. Ini tu metang jutang do elam thek deh keluar kan saya, nata cok si desi. Nasi jutang la pen lamet la huni Sony bangke ini tu man ke pangsu Sony kalau bangke ini tu saya biar kai. Doan ini tu manusia ni bang kita kabori pun sampai lagi. Lalu ini penasaran di Polo Bangke, kali